Bismillahirrahmanirrahim. Si sa ingaran wallah, albilawa na makalimuon, albilawa na masaling gagawin. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة. Amay kamita na supekatana so alungan na kiyama. Ada ko kakita na iyani kabukag kabenaran. Ustayan, so katerwa alwaqiya, nagyuto so kita na ang makalawlawa bata nagyuto so alungan na kiyama, abituan sa waqiya kakagi matatang kedakita na din so kapakauman yan. خافضة رافعة. Apong baba ko mga baradusa, apuro kumiyaman ng gila. Ustayan, ad na imbaba iyan na pagtaw ko ang paso di dalam naraka, mapiyapan mga alasiran agu mga pupurusirang ko kibabetugirang ko dunia. Na ad mambuay puro iyan na pagtaw ko alungan na kiyama, mapiyapan makadadapan na sirang ko katatagwirang ko dunia, agyuto sumiyamaratyaya ang mga laisimba ko Allah subhanahu wa ta'ala. Pitero asuddi a imbaba iyan sa mga takabur ko dunia, amang ingimpuruan na ipuro iyan sa mga ngalimbabahang ko dunia abarasimba. إذا رجت الأرض رجا. Amay katagter sa lupa sa sampor na atagter. وبست الجبال بسا. Gui kayuntong sa mga palaw sa sampor na kakayuntong. فكانت هباء منبثا. Na maad na lupa pa kami kakayuntong. Ustayan, so katerwa habaan munbatha, nagyuto so kayuntong ubayan nakapkikayaw napkikaya sada atuntukan nun sa ganot. Gyuto ikaturoon o Ali bin Abi Talib. So Ibn Abbas, nagyuto kon so pkikayaw akuto-kuto o apoy apkikayas napkada ada atuntukan nun. وكنتم أزواجا ثلاثة. Agu maadung kanwa mga susunan na talo mga lumpukan. Ustayan, kubagi sa mga to ko alungan na mauri sa talo lumpok. Pagtaw ang matatago ko kawanan wars, asiran to so kukwairan so panuratan o amaliran na kawanan na 5. Asiran ikalangkapan ko mga tao ko surga. Naso sa lumpok na si ko madidiwang o ar sa kukwairan so panuratan o mga amaliran na 5 adiwang. Sa ketapoyon siran sa katampar sa diwang asiran ikalaan ko mga tao ko naraka. Agu sa gurumpo nga miyaw na siran na matatago siran sa hadapan o kadnaniran, asiran ni miya maguntong agu makararani ko Allah subhanahu wa ta'ala adi so mga tao o katampar sa kawanan. Padkiran so mga sugu, agu so mga nabi, agu so mga siddikin, agu so mga syahid, may to siran ni bilangan adi so sa gurumpo nga matatampar sa kawanan. Giyuto so inaloy ko ayat na 8, 9, 10 sa urian. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة. So salumpo katampar sa kawanan, na anto na asuki mangarag ko katampar sa kawanan. وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. Gusto salumpo katampar sa diwang, na anto na asuki mangarag ko katampar sa diwang. والسابقون السابقون. Gusto miyangaw una amyangaw una. Ustayan, sumyangaw na apaganay nasiran sa mga nabi ko katuro umujahid. So katada na aya katuro iyan nasiran sa mga tao ko mga pupurwa derpa ko surga. So Ibn Sirin na aya katuro iyan nasiran sa mga tao kaya sembayangan niran sa 2 akibla ko kapagadap sa Baital Maqdis agu so kiyabang kiring yan sa Kaaba. So Uthman bin Abi Sauda nasirang kun sa mga tao kung nasirang ko kapsung ko masjid agu so kapliyo ko kan jihad sa lalan ko Allah subhanahu wa ta'ala. Sa langunan ka na ng mga tindigiran na palayad unto lamapia. أولئك المقربون في جنات النعيم. Asirano to so pakararan ni insiran, kusurga alimu aan naim. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. Asalumpo kapad kumyangaw una, agulumpo ka na may to apad kumanga tawa miyawri. Ustayan, miya subag sa mga pananapsir ko anta po katerwa miyangaw una aguso miyangaw uri. Sa miya terwa ayabanta ko miyangaw una nasiran so pagtawa miyangaw una. Na sumiyawri naging kaya pagtaw Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa giyuto ipinili o Ibn Jarir sa dalilian so katerwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as kita no so pengaw uri a pengaw una ko alungan na kiyama.
Sagiyang ka na natindig na piya kalubayo sabad sabab sagiyang ka iya pagtaw nas kanya ni miya tindus kung mga pagtaw sa minggulalan sa titayan ng Quran. Sa mawatan o bamanggulaw la aya makalbi na supagtawas sa lakawron. Sa supagan na miyaw na nasiran sumyanga unasang ka iya umma na sumyanga uri na sumyawri sang ka iya umma aliron sa mga umma sa lakawron. Gumya aliyo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aya mapya apagtaw na supagtaw niya na kamamasaan yan, na urian niya na sumakatutundugun, urian niya na sumakatutundugun. Samananan na sumapya, al-khairiya, amya aloy na si isang kaiya umma sa dirumpit sa lakawron. على سرر موضونة Adumadar pasiran sa mga kanterararaan na sa bulawan. متكئين عليها متقابلين Amo untud sirano nakipag-ada pasiran. يطوف عليهم ولدان مخلدون Apliyutun sirana mga wata amama mga tatapsiran. بأكواب وأباريق وكأس من معين Akiawid siran sa mga baswag, mga kundiag mga baswag panoon na panginginom na arakap tuga. Usayan. So katero akwab ang ngara na madaklo kub. Nagyuto so baso ada tangkay niya naguda ang ngirong yan. Supman so abarik ang ngaran ang madaklo ibrik, nagyuto so kendi aad na tangkay niyan aguad ng ngirong yan. Supman so kaas, nagyuto so panginginom na arak ko surga, agugi makap maana sa baso, sabab sa so panginginom na tatanggalang ko baso na ayong dun inibetus so baso. لا يصدعون عنها ولا ينزفون At di siranon kay buku kay numon, agu di siranon kedaan sa imalang, di kedes akaliran. وفاكهة مما يتخيرون Agu adna ungaw na sa padapagkup ketindu siranon. ولحم طير مما يشتهون Agu sapwa papano kapad kung nganinap kababayaan niran sa taamian. Usayan. Miyaga poong kuana sa Pitero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mataa na supapano ko surga nan dedetar unta apu penatub ko mga kayo ko surga. Na Pitero o Abu Bakar ahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mataa nagii na papano ka mau melisapo. Na Pitero iyan asop kenun na lawanun sa kaumal. Sa Pitero iyan sa miya katulong. Sa pagarap na ka na mabeloy ka apad ko pekakanun. Piakambu ito Imam Ahmad. Gumiyaka po ko Abdullah ibn Mas'ud Pitero rakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mataan aska na kiling ka supapan ko surga na kebayaan kas kaniyang kuman na kulu ku hadapan ka amay iyaw din na maluluto. وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون Agu mga midederi ang mga ruruyo ikap mata an dedetarong munti ang matutungkop. Usayan. Sumidederi na bituan sa hurain kakagi mga kamataan. Na sa mga Arab na ipagitungiran sa katay dububay so karuyo umatan yan amala sabab ko katatang ka iko mga tiyalok yan apad sa parahiyasan yan ko karuman yan. Iniibarat sirang ko kalilinang umuntia matutungkop ko plako getik ko di dalam maragat adad na baon miya katama ka manusia aguda penajin. جزاء بما كانوا يعملون Abalas kirang kung ganina miyaad sira na pinggalub kira na mga simba. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما Da akin giran ro abugumbuga katurwag mga dusa amarata. إلا قيلا سلاما سلاما Inunta aayagi maturo na so kalilintad. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود Suki mangarap ko katampar sa kawanan, na anto na suki mangarap ko katampar sa kawanan. Madadalam siran sa kayo sidra da mga surukyan. Agu kayo talah amadadengkit ispian. Agu sirung aalong mamumetes. Usayan. Inirupan niya ng kutwa kayo waskan niya na kayo ada mga surukyan. Akalalayamang ko ing dumang araba aya pagtua kayo ko lupayra na kabagabagas na palayad surukan ada aungan yan. Na si iko surga na kayo ada surukyan at taribungaan. Usayan.
Subtero natalhin mandud nagyuto kon sumala akay wasorokan akakarik sa unga. Pitero aljohari asokatero atalh na basa oto atala. Amia panuto lagyuto ikapmbeti ono ali. Na ugyuto maana niya na pmeloy asipat maana rupaan na kayo asider amia aloy sa unaan askan niya na kayo ararbasan sa surok aad na talintang yan ama mamalpal sa unga. Adong panakatero o abisaid aso talhin mandud nagyuto kon so kayo o saging. Kaso mga tao sayaman na pambetuniran so kayo o saging atalah. Ang yuto itinduguno Ibn Abbas, Abu Hurairah, Al-Hasan, Ikrimah, katada aguso salakaw kiran. Ustayan, mialoy ko hadis sa piyakambuat o Al-Bukhari aguso Muslim hadis o Abu Said aguso Sahal bin Sa'ad miyakapuong ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amataan na adun ko surga akayo alalakaw no kukuda alagud so atagin sa magatos ragun na dinyan maktas. Sa susurga na mga sirong-sirong ang mga ataga kayo ang marenggay agu matenggaw ada baong karantiw alungan apeh karingas ako dumuderangon ang mga tauron. وماء مسكوب وفاكهة كثيرة Agu iga aanton na tatap, agu unga ang madakal. لا مقطوعة ولا ممنوعة Adi may itas sa gudi makukumpan so kipigidanganon. وفرش مرفوعة Agu mga dumpas sa ikupuro ko mga kanter. إنا أنشأناهن إنشاء Mataan na inad na misiran sa sampur na akaad so mga bubay ang mga mu'min na apo makasurga. Ustayan, giyang kuto ayat ay 35 na si panunumpang ko mga bubay ko dunia ang mga saliha. Aamay ka makasulsirang ko surga na kusuisiran sa mga raga ada katamaki ang mga tatay da manisa na di kau makira-kira so pangatatay diran kasudin swalla imimbiat ko kiad na kiran. Sa mialuyan ng ko hadiso Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a Peter o Abd bin Humaid amia kaw maasakata walok sa bubay ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na piyang ninyeno na isuls kanyan wala ko surga. Na Peter o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa kasindag ahay ina ipulan da apu rasul ko surga alokas na miya ka talikuds kanyan napsagad na Peter o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at teruan niron ada apu ka surga alokas kakesui sa kangunguda na biyati iyan so ayat. فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين Nabiyelo ya misira na mga raga ada katamaki, amabulayo ka amersirse sa umur, abagya no ki mga rako katampar sa kawanan. Ustayan, miyaka po ko Salama apitero na apitero ka nahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panutulang karakan so katero wala ahuron in. Natigyan, amida dari amaputi akamataan, amaroyo ikap mata ko katitialokyan. Na pitirawa ka na so katirwala, ang dedetar o munti amatutungkop, na tigyan, aso katanusiran na detar o katanus sumunti amatutungkop kupla kugetik, ada amiyakas ku unalima. Na pitirawa kan so katiruyan, adatar sirano orak amano ka matutungkop. Na tigi na detar sirano kau maludadengelis na lawlaw kasup kiling ka kosuldu orak kami didekat kulu kebang. Na pitirawa ka na so katiruwala auruba na traba, natigye na siran sa mga bubay ko dunia, amia matay siran na mga lok sa miya mangitulod, ami kris so kubaliran, na inad siran wala subhanahu wa ta'ala ang mga raga ada akatamaki ang mabulayo ka ang mersirse sa umur. Na pitirawa ka na hi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, so mga bubay ko dunia na lebih mapia adi sumida dari ko surga. Natigye na so bubay ko dunia apa ka surga, na lebih mapia adi sumida dari sa dataro kapakala lebih umapapaya gudempas adi sulapis ya na misusulan. Na pitirawa na hi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anto na isabapoto na tigi na sabab ko sambayang ira naguso puasa ira naguso simbay irang ko Allah subhanahu wa ta'ala mapurwa gumala sa penditaran wala subhanahu wa ta'ala so mga parasiran sa tihuya aguso mga lawasiran sa mga sutra ang mga puputi iwarna ang mga gedung inditarn ang mga binaning imbulawan, aaya igagama iran na muntia,
aya saldeiran na bulawan, agi iran teroon as kami so kakal sadayun sadi kami din pematay. Agus kami so mga umela sumasawit sa limu adi kami din kewiswisan. Agus kami so dumadarakat adi kami din pekatugalin. Agus kami so masuswat adi kami din kerarangitan. Na so sangat amapia na si ikotawa miadeng kami arkian nagu miadeng skanian ar kami. Na piterawak na hi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So mga babay ko dunia na makapengaruh sa dua katawa mama, udi na telo, udi na pat, na orianian. Na petay na pagasul ku surga, agu pemakasul ciran mambu ku surga. Na antaw no ni makapengarumon. Na tige na hay Salama, skania na babay na pakap semili ingkiran. Na aya piliin niya na sadin sa mapiakiran ni parangay. Sa ptero niya na hay kadnang ko giye mapiarakan ni parangay ku dunia, na paki pangarumaan karakan skanian. Hay Salama, miyata benden mapia iparangay sumapia ku dunia aguso akhirat. Pianu tulu Abul Qasim at-Tabarani. Umialoy ko hadisa sumanga tao ko surga na igiral yawasan niran sumanga karumairan na makakasisirambu ang mga raga ada katamaki sa disiran din kebituanan. Gumiyaka po ko Abu Hurairah amiyatero ahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ino kilawasan nami sumanga karumami ko surga na pitero yan. Aso sakatawa mama na pekalawas ko mga karuman yang ko salungan sa magato sa raga ada katamaki. Thullatun minal awwalin wa thullatun minal akhirin. Asagurumpong kumiyanga una, agusagurumpong kumiyanga uri. Wa ashabu shimali ma ashabu shimal. Busuki mangarko katampar sa diwang, na anto na asuki mangarko katampar sa diwang. Ustayan, giyanan surupano mga tawa katampar sirang ko kaumag sa diwang o ar sa mga tao kunaraka, inaloy yung Quran so betadirang ko oriano kaya aloyan yang ko betadu mga tao o katampar sa kawanan agyuto sa mga tao ko surga. Fi samumin wa hamimin wa dhillin min yahmumin la baridin wa la karim. Madadalam siransan dua pepengseb ko kubal so kasakitian, agung ngani na mayaw sa tama na mayaw. Agu alo nga put sa bela bisa apa ka antiura may tumiwarna. Adi matenggaw agu di pekang gayaguna. Innahum kanu qabla dhalika mutrafin. Ami adin sirang ko una ano to ang mga tabukar. Wa kanu yusirruna ala al-hinfil azim. Agu mi adin sirana dumadarakat sirang ko mga laadu sa akapan ako to. وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. Agu miadin sira nagiiran teroon na amay kamatay tanaw agu maadin tanwa bayan na kagu mga tulan na pupub na betano paguyag peruman. Awa abauna al-awwalun. Agu supan sumang aputan wa miyangaw una. Qul innal awwalina wal akhirina lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum. Teruang kahi Muhammad, amataan na sumyangaw na agu sumyangaw uri, natang kedetim unsiran sa masa agawi iya matutundu. Thumma innakum ayyuhad dallun al-mukaththibun. Orian ya naskanu hei mga dedagagi imamakam bukag. Laakiluna min shajarin min zaqqum. Napukakang kanuden ko kayo azzakum. Ustayan, isa amasa kita gumarata apang ng kang kunaraka na so kayo azzakum. Agyuto so siyang ka o mga musrik sa Makkah, aaya katero o Abu Jahl, na sekeb niyan o di na pluluk niyan so zakkum. Kagyuto kon so panganang kada sa saugan sa palino, ap kebabayaan o mga Arab so kakanaon, sa isuwi-suwiran sang kutwa zakkum, ini pangangalakiran o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gukagi so zakkum na puong ko katero zakama, makatuturo sa maana alumyulok o di na miyamlok. فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ. Sakep noon sumangat tiyanyo. فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ. Agu pagkasanggap kanu kuwiga mayaw sa tama na mayaw. فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ. Sa pagkasanggap kanuron sa kasanggap apkawa wa unta adi kedenggawan ko kapkawaw niyan.
هذا نزلهم يوم الدين Gie ikedirpaan nirang kung gawi ka pumalas. نحن خلقناكم فلولا تصدقون Skami na inad na miskano na ino kanu di pangimbenar. أفرأيتم ما تمنون Miyaylay niyo sunganin ipupuntos siwa mani ko kandengan o karuma abubay. أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون Bes kanu ipagednun anta akabes kam ipagednun. Ustayan, ginan suka pagaluya wala subhanahu wa ta'ala ku manusia ku langwa na o kita kiadnan yanon. Kaanian maparatiya suka keednu kawiyag ku urianu kapatay. Sa pembaganian sa mga ibarata sudin sumaki kilalan yan agugiin yang gelebukan susabagiun. Ada taru kaplawasin yang kikaruman yan sa kapkeednu muria taun yan. Bes kanian ipagednun anta akas wallah. Na inusiran ni pengimbenar ko kateru usugu wala asusugu ungkiran. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين Skami na dinyang kaami koletiyo so kapatay ang hindi kami kaunaan sa ba kami madaag. على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون Kukasam biyami kung mga datariyo agu adnan namis kanu sa buntala dinyo katawan. Ustayan, inad niyan sa manusia asi ko unaan utunas kanya na siya'y adi kebending kadi makamumuayan. Agyuto sa inaliw niyang ko po una no sura al-insan. Abam ya kaum ako manusia ako te kaapad kumasa adas kanyan maad na siya'y ap kebending. Aya maana uto na benara miadins kanya na didin katawan agu di kebending sututulanon. Na inadins kanya no Allah subhanahu wa ta'ala apuun salipaw na so kiadnaw na mayto adi so kiadna ko mga langit agu sulupa. Kaso kiad na kiran wala subhanahu wa ta'ala na pun sada na so manusia na inad na wala subhanahu wa ta'ala apuong kulipaw makapupuong kubayan na kulupa. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون Sabna rakiato kawan yu so kaya pangad na paganay na ino kanu di penanadem. أفرأيتم ما تحرثون Miyaylay niyo sungani na pagpamulaan niwa uniin. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون Bes kanu ipupekatuun anta kaaskam ipupekalong na urong. Ustayan, mga pakaisaanan wala subhanahu wa ta'ala kung manusia, apalayad no to makikilala o manusia ang kuto mga betad, agu kukumpablian yan ang mga kaadno to wala subhanahu wa ta'ala, adiran kagagas o kaadnon. Ugaid na disiran din peratiya ko suguan yan. Ini po unyang ko marani ko manusia asudun suginawan yan agu sugalubukyan, ap kebabayaan yan aso kaplawasin yan ko karuman yan agu sugi ikap mumurya tao. Na lumiyaga di ko langwa nagiin yung galubuk na gusto makaliliw to na mga siya makikilala niyan, na palayong din iniiso wala subhanahu wa ta'ala sa pantag saan makapamimikiran, na dadin pamimikiran nagu dadin dirugod ko mga dataruto. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون O kabaya ami na beluwi na miskanya na magugupok na tatap kanu agi imam sa kumiyam betadiyan. Ustayan, so kateru watafak kahon na madakli maana, isa amaanan yan na pupumamasa kanu udi na kasasakitang kanu sa kambuko, udi nagi ikanu mangin suya. إنا لمغرمون بل نحن محرومون Sa materuyo, amia antior kami kukiya bila sa upag perami. Ugaid na kiyawis-wisang kami. أفرأيتم الماء الذي تشربون Banyo miyay suiga sa paginom niyo. أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون Bes kanu imiya katuruno na puong kugabun anta akabes kami imiya kadugayason. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون O kaya baya iyami na beluwi na miskanya ng mapalda matimus na ino kanu di penalamat. أفرأيتم النار التي تورون Banyo miyay so apoy aso pupekasilaan niyo so kambuula ko kambiyag sa apoy. أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون
Bes kanu imiadin ko kayo niyan, so kayo makadagal afar agu so almark, anta akabes kami imiad nun. Ustayan, giyuto so kabiyag sa apo yagipa ka kagisaan so dua kayo, kambu ula, aso mga Arab na adna dua kayo iran na almark agu al-afar, igira pya ka kagisan na pagkapungunan na apoy apiapan mailawang kutwa kayo. Sa biluyo to Allah subhanahu wa ta'ala pananadumkiran sa wadnab kednrawa apoy naso apoy ko alungan na kiyama na lubi mala agumayaw. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. Bielo ya miskanya na pananadum agusawitan ng mga tawa tumatembeng ko kalupaan. Ustayan, so katerawa almo ko'y napimaanaan sa giimlele ko kalupaan na aya inip manauno sa bagi na langwan atawa dumadara kata makaiingid agusugi imleleg kakagi palayasiran makapangingindo sa apoy ko kapupagin tawiran. فسبح باسم ربك العظيم. Natasbih na ka hey Muhammad so ingarano kadnan ka albilawa na mala. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. Sepa ako kung mga derpa o mga bituon, subsbenganiran na subsdepaniran, kamataan as kanian na sapa ang mala o katawin niyo. Ustayan, so inalawiyaan nujum ko ayat na ayat tindugun Ibn Abbas nagyuto sa kaya saginto no kinitorun ko Quran na puong ko bayt al-izza ko langit akatampar ko dunia. Initurun sa kaniyan sa miya timbal puong ko langit ang mapuro na inuwit ko langit sa katampar sa baba na miya saginton so kiniturun niyang kulupa sa miya ka-20 agu taluragun. Pitero o mujahid, aso anujum nagyutos sa mga bituong ko langit adnap sabangan yan agup sa depan niyang ko langit agyuto ipinili o ibenjerir. So katada na aya katuro yan, nagyutos sa mga derpa o bituon. Supman so al-Hasan, nagyuto kon so derpa, ketanaan yang ko kakikayam beriyang ko alungan na kiyama. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. Mataan as kaniyan na Quran na sasakawn, madadalam sa kitab at tutungkupan sulah mahfud. لا يمسه إلا المطهرون. Ada apukas kuunarwar ko kikasusute. تنزيل من رب العالمين. Inituro na puong kukadna ng mga kaadn. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون. Basi isang kaiya tutulnas kano na makapumbukag kano. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. Sambeluin niyo suriskir kano ang makapumbukag kano. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. Naanto na ikeswa amay kaisampay kung mga bakrang sunyawa. Askano sa masauto na kababantayan niyo so tawa putay. Ustayan, giyanan subetad uta walalantang kukaputay niyan. Asunyawan niyan na miya kaumadun ko bakrang yan. Na inon yan di pagar na so kapatay sa ginawan yan. Sa pakakasuyan yan, sunyawan yan kung mga anggota o lawas yan, imanto na miya kasupagdeng kupay tao ungari ko kapliw niyang puong kulawas yan. Sudin swalla subhanahu wa ta'ala imigay sa mapanada pa kaysa, adi kagaga o manusia so kasembagon. Ugaid na so kafir na badan pagpamaguman sa karatay paratiyaya, sa didin pangungunutan ko kabaya ukad na niyan. Miya sabut sa ayatana na sunyawa ko kapliw niya na si ipagpuun sa kababaan o lawas, na pagpamanik sa taman sa makaliw ko lawas o manusia. Gupa ka bagro o so hadis o Nabi sallallahu alaihi wasallam, igirag yemak sunyawa na tundugan o mata sa kapuruan. Giyuto isaba papupidangan so mata o miyawapat ko kabuburaratian sa puro, ko kaya tundugan niyang ko kaya liyo unyawa. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. As kami ilbiya maraniraw na diskano, ugaid na dinyo kilay. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. Naamay ka maadong kanwa di may iisip o di na di mangingim benar. Na ino mapagando Diyos kanya na niyawa ko derpa yang kulawas sa dis kanya matay amay katumang kano. فأما إن
كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. Na amay mang kami adin sutawa putaya pedku pakararaniin ku Allah. Na adnar kiya nakapakadke agu pagperamapi agu kasurga na limu. Ustayan, so kateru arauhon waraihan, na surauh nagyuto so kapakadedeke ku surga agu so kapakadedayon. Gyuto itindugun mujahid. Piteru ukatada asurauh nagyuto sulimu. Na Piteru ibn Abbas asuraihan, nagyuto so rizki apalayad nuto makakekaran niya ang mga maana. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. Na amay kami adna pedku kimangar ko katampar sa kawanan. Nasukalilintad na kaapad ka ko kimangar ko katampar sa kawanan. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم. Na amay kami adna sutawa petaya pedku gi imamakam buka gededeg. Na perkadrang sa mayaw sa tama na mayaw. وتصلية جحيم. Agu keiyaw kumalagin deba apoy, jahim. إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. Mata naginan na benara matatangked na tasbih na kahay Muhammad so ingarano kadnan ka albilawa na mala. Ustayan, ginan so kinisugong ko kitasbihin ko ingarano Allah subhanahu wa ta'ala sa pudi-pudirong ko kala ulimu iyan. Piteru Imam Ahmad, amiyaka po ko Uqba bin Amir al-Juhani, agwan niya tumurong ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang kuto ayat tasbih na kaso ingarano kadna nakaamala na Piteru yan. Abelo yan yus kanyan asi iko karuro ko iyo. Nagwan niya tumurong so ayat tasbih na kaso ingarano kadna nakaalubi mapuro. Na Piteru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abelo yan yus kanyan asi iko kasusujudiyo. Sa gyuto idumadait sabab sa kagyus kanyan ni lebi mapuro. Na so ori pa niya ni lebi mga ngalimbabaan. Nada aunaan nakapangalimbabaan suki betadeng ku beneng ku darpa amababa agyuto imaana u katuri pensi Allah subhanahu wa ta'ala. Miyatuong ku hadis sa Piteru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa tawa teru niya sa subhanallahil adim wa bihamdihi na pamulaan arkiya na sapuon na kurma ko surga uman yan teru nang kutwa tasbih. Gupialu tulu al-Bukhari ko kapusano sahiyan. Amia kapuong ko Abu Hurairah apiteru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adua akateru ang makep ko dila ang mapered ko timbangan ap kebebayang ko lebilawan na makalimuon. Na so subhanallahi wa bihamdihi agu so subhanallahil azim. Pangnal kusura. Giye kapito kapusang kulumpukan upito ang mga sura ay niturun sa Makkah. Aaya bendingan yan na subetadu wahi agu sumori alungan sa dataru kiyaw sayong kupangnal kusura kaf. Skanian na initurun sa Makkah inunta aad na matatabiu na mga ayat ay initurun sa Madina. Aaya bendingan yan na sugawi iya kapengukum wala subhanahu wa ta'ala. Subagr wala subhanahu wa ta'ala agu sulimu yan agu subentugan yan agu sukamamataani ku wahi. Sukatimblian. Amay kamakaw masugawi iya kapengukum wala subhanahu wa ta'ala. Naso dunia amaki kilala tano nakikayang berkukam bebetadan yan. Naso manusia na keeden sa telawa lumpukan. So sirano to ang marani ko Allah subhanahu wa ta'ala. Akedalam siran sa tatapakapakadaya. So sirano to akir ku katampar sa kawanan arkiran sulimo. Agu so sirano to akimangar ku katampar sa diwang arkiran susiksa. Matatang kada subagra gusulimo Allah subhanahu wa ta'ala aso wahin yan na ayan yan tuos. Na keturuyan sumanusia sa katarimaan yang kusugun wala subhanahu wa ta'ala agu masla-sla iyan skanian. Ini turun sa Makkah inunta so ayata 80 agu isa agu 82 katumiyurun sa Madinah. Aya kadakla ayat yan na 70 agu 6 tumiyurong ko uriano surat Taha. So hadis sa manunumpangon. Pianu tulu al-Hafid ibn Asakir ko kiyaw sayaw no Abdullah ibn Mas'ud ko kiyasan din yano na miyaka poong ko Abu Dubayyah. Amia sakit so Abdullah sa sakit aso ini kawapatian na inibintal skanya no Uthman bin Affan na Piteru iyan. Aan to na impipergung ka na Piteru iyan
So mga dusa ko, natigi na anto na pagkapya ginawang ka, napitirwya na sulimu ukad nang ko, napitirwya na bakos kakuan sa pamumulong, napitirwya na so pamumulong na ayarakan niya kasakit, natigi na bako sugu sa kabagang ka sa pamumagayan, napitirwyan ada apangindawa kanon, natigi na rako pamilyang ka ko orian ka, natigi na bangka kelakang ko pamilya ko so kamarmar, asab na rin isubukan ko mga wataak na bubay, aka pembetia irang ko umang gagawi ko sura al-Waqiah. Kamataan na miyan nagakan sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam magi inyan turuon, asa tawa betiaan yan sa sura al-Waqiah umang gagawi na di masugata kamarmar sa dayon. Upianu tulu Ahmad amya kapuong ko Sammak bin Harb amya nagiyan so Jabir bin Samura agi inyan turuon, amya din sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agi isembayang ko mga sambayang sa datarugi inyo kasembayang iman to. Ugid nas kaniya na pupakakupniyan so sambayang yan sa miad na pembetian yang ko sambayang asubu so al-Waqiah aguso datarian sa kata sa ped ko mga surah.